Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Тілдарын облыстық тілдерді оқыту орталығының оқытушысы Сайран Тұрсынбайқызы. Добрый день, уважаемые зрители! Вместе с вами преподаватель областного центра обучения языкам Тілдарын Сайран Тұрсынбайқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы аялдамада. Тема нашего сегодняшнего урока на остановке. Жаңа сөздермен танысамыз. Познакомимся с новыми словами. Аялдама, остановка. Аялдама, остановка. Аялдамадан, с остановки. Аялдамадан, с остановки. Аялдамага, на остановку. Аялдамага, на остановку. Жүру, ходить. Жүру, ходить. Жүреме, едет ли? Жүреме, едет ли? Жүрмейді, не едет. Жүрмейді, не едет. Бару, поехать. Бару, поехать. Отыру, садиться. Отыру, садиться. Түсу, слезать, спуститься. Түсу, слезать, спуститься. Түсесіз, выходите. Түсесіз, выходите. Кейін, после. Кейін, после. Өтесіз, пройдете. Өтесіз, пройдете. Тезірек бару, доехать быстрее. Тезірек бару, доехать быстрее. Аялдамаға тоқтайды, останавливается на остановке. Аялдамаға тоқтайды, останавливается на остановке. Қай аялдамадан, с какой остановки? Қай аялдамадан, с какой остановки? Қарсы бетке өту, пройти на противоположную сторону. Қарсы бетке өту, пройти на противоположную сторону. Сауда орталығына, торговый центр. Сауда орталығына, торговый центр. Енді осы тақырыпқа байланысты сұхбатты тыңдаңыздар. Теперь прослушайте, пожалуйста, диалог к новой теме. Кешіріңіз, осы аялдамадан нөмірі 38-ші автобус жүре ме? Извините, 38-й автобус едет с этой остановки? Жоқ, бұл аялдамадан нөмірі 38-ші автобус жүрмейді. Жолдың қарсы бетіндегі аялдамаға тоқтайды. Сізге қайда бару керек? Нет, 38-й автобус не едет с этой остановки. Останавливается на остановке противоположной стороны дороги. Куда вам нужно поехать? Мен Еуразия сауда орталығына барайын деп едім. Қай аялдамадан тезірек барамын? Я хотел поехать в торговый центр Евразия. С какой остановки можно мне быстрее доехать? Мейрамхана аялдамасынан 12-ші автобусқа отырасыз. Одан кейін Евразия сауда орталығы аялдамасынан түсесіз. На остановке Мейрамхана садитесь на 12-й автобус, выходите на остановке торговый центр Евразия. Ал кейін қарай қайтқанда қандай аялдамадан отырамын? А на какой остановке нужно садиться на обратной дороге? Ардагерлер аялдамасынан 17-ші автобусқа отырасыз. На остановке Ардагерлер садитесь на 17-й автобус. Осымен кезекті сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше. На этом очередной урок закончен. До следующей встречи.